Le jamfa ke swere di product tše mpša 2024 tše di tšwago go tloga tlou tša baroka tša Professor Mremi. Ga ke sepele ke nnoši ke na le client ya ka fa le yena o rile o nyaka go bona dilo tše di a šomana ke bomme ke batho ba ba nyakago manyalo ba nyakago go dula metseng ya bona ba nyaka bana. Wale client ya ka e fegorogile e tlane go tseba gore dilo tše di šoma ba a go tamiše magorena Charmaine le gona le gona ka re nya go tseba ka di product tše tša rena tša ga Mremi. All right ne ke nya go tseba ka ke kule ba re bona le body butter ba re ke yone so ne le ka ntlhalosetša gore yona botsebotse be re ka beng ba body butter yeo ke ya go relieve di stress batho ge ba sa šome go lewa ka dikamoreng le bana ba sa nyaka go theeletša o šomiša that one. Dilo ka moka ge o tlotše ka e ga botse e bitšwa tlola o fole ngwana go fetlo tlola mo wa fola ya kgoši ke body butter eo re ne ke tše tharo ga botse jale mo o tšea pomo ya rena ka nnete ye ke pomo ya ka patrol re e bitša foam bath ke sesepe bana ba sekolo ba hlapa ba ba šomago mošomong ba hlapa fao ka moka le matitšhere kapa mmerekong le wena go šoma mmerekong o hlapa ka yena manyalong a lena gore kgone go kgotlelela Charmaine le šomiša sesepe se o no se tšhela ka re ga patroom wa tsokama ka fao go a raloka ba slapping wa lesho ya ba gona le tlo humana mahlatse di tšwa ka tlong tša baroka go Professor Mremi ya kgoši e kwagetše ya kgoši ke bona gape mo re na le ngwe gape yeo re bitša ora cleansing oil ke oil di stroke ngwanešo di krempe mmele o sa tsore ke le tša malegata dilo ko menyanya ya batho ge lentši le re le tsene ka ko morago ka ba re le a phila le re ke go phila ge le phila go ba legatla ka meleko le sa tlola mo le ya mebiting ya lena bomme ya go kopana ditlamong tlola ka ntho ngwana ka re tšhalete ba e bereka matšatši a bana bešo yona re tlola mo kae le tlola mmele ka moo ya kgoši gomme tlo le thuša mo le yang gona ka ba meeting kae mo le kae gona o tlole pele o itswa ka gae meleko ka moka ya e raka ya e kuba bana bešo humanega ka ditlong tša baroka Charmaine ke ra le mogana bo motsebise ka go a kgone o tlola le ena le kgone ba mahlatse ka moka ka gae le beng ba dishopo ka moka dikgwebo ba šomiše ntwe tšhalete e no boa ka moka e tla ka gae Mr. Mokone ge ke dinyaka nka dira ka bjang le rago ge le tsoma di-product a ba ngwanešo awa nka go lokišetša go ne bothata nka go direla ngwanešo le wena o kgone gore o tlola le papa ka kua gae le pakarata e lokele mo ngwanaka wa dikwa lokela phina le nangwa le suka tla rena ke ipone o polaiša ka mogala ba gago kua gae no la e bone e approvile jale re monela selipi bana bešola jalo je gana a ropa ngwana motho ka moka tlou tša baroka le hlokomele di-scam bona batho ba itire gare bona ke Mremi le bomamma ba dira scam mara bjale rena re tlono dilo tše go di odile di tlo kgone go fitlha mo yang go na dinomoro šii mo screening bana bešong ke le founeleng tsona nomoro tše di o tsena twa ga Dr. Mremi tlou tša baroka le tla ba humana fao bana bešong bjale ke mone a lepisa gaga se ka tla ke moropile ka tlou tša baroka o tšere combo bana bešo o tšere bo fumba o tšere ora cleansing oil a sepela le body butter ye gape yona mona ke tlola go fole bana bešong ke le ganelele ke Mokone ka tlou tša baroka ma gorena le lebogile a kere le tlole le bana ka kwa gae ba tlhola